byagenze gute? Yakugonze yagonze moto ku bushake, mwari mwajyanye amakimbirane, byagenze gute kugira ngo ya mpano agonge moto wicayeho ukimara kuri moto akayigonga? Yabikoze ku bushake. Yagonze moto uriho ku bushake? Yego, yagonze moto nari ndiho ku bushake. Ni ukuvuga ngo wari uvuye mu modoka hatarimo kumvikana, mwari mushwanye kugira ngo usohoke mu modoka? Yahagaze mu muhanda. Yego. Nta nubwo ari wenda ari no ku cyapa, yahagaze mu muhanda hagati asohora mu modoka, nanjye ndasohoka kuko nta kintu ari gukora ako kanya, mpita mfata moto. Yego. Nuriye moto, noneho maze kwambara kasike, twegeye imbere gatoya, ndebye inyuma yanjye mbona yadukurikiye. Yego. Ngira ngo wenda agiye kudukurikira buhoro, wenda ahagarare nk'ahantu ambwire nsubire kuri moto nsubire mu modoka, ahubwo mbona yakisereye imodoka aratugonga njye n'umumotari. Arabagonga n'umumotari? Wakomeretse? Nyuma yaho rero narakomeretse mu biganza, ku maguru, ku matako, ariko nyine ako kanya nahise njyanwa kwa muganga, ngira ngo niyo mpamvu hari wabibonye gutyo. Ya mpano yashakaga kwica umugore we nako fiance we tareke amahanga. Nyuma yaho naje kumenya amakuru, ndashaka wumve uburi manganya. Inyuma y'ibyo byose kukimara kubikora, ya mpano yaje kumenya ko umudamu yagiye kumurega. Abantu 1700 mu nkurikiye hano, ngiye kubakinira audio. Ya mpano ejo kikimara kumenya ko bagifashe. So byaje kugenda gute? Wizi ngo bimeze bite umusa? Abantu 1800 byaje kugenda gute rero? Mutapinge screen, ngiye kubakinira ama audio wumva ukuntu rwahise rubigenza. Okay, kuvuga ngo ni witegereza hano bro, ibaze gufata umuntu mukundana ukamugira gutya. Ariko se aba bahanya b'abahanzi ninde wabaroze kuri abagore baba mazuru? Ndebera yafashe umwana muri mizuru. Dore ndebera ukuntu yagize umwana w'umukobwa. Ndi ahangaha ni hamwe yamugonze. Niho yamugonze, we yamugonze tageta ari kumwica. Ni mara kese yashaka kumwica. Yashaka kumwica, yashaka kumutwara ubuzima. Ndebera ariko kagira mushiki wanjye gutya. Dore kino kikuri. Dore kino gice. Ndebera. Dore ubwanga ati nk'ubu ngubu ukafata umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu bukamugira gutya bro. Niki mutabona? Ndebera no kuri kw'Imana. So rero ngiye no nyuma y'ibyo byose, aya namenyo yaramurumye. Aramuruma, dore aya namenyo mu ndebera inyamaswa. Uravuga urabizi. Dore umwana w'umukobwa, dore yarakubise umubiri wose yawugize inyama. Dore umwana ibipfuko ari kwa muganga. Dore ibi rero ribu yafasha amabyi irafunga. Kumva? Wiswe ni ndashaka iki? Sari Godfather. Ribu yahise afata iki werewere iragifunga. Ariko noneho aha ni waruzingiye kifashe bite? Mutapinge screen. Ndebera uruzingo rw'umwojo rukagenda rukazengereza umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu bro. See the beauty. Ariko urukundo rwako ngiye ntazagira unkunda. Ndebera ariko hazagize umukobwa unkunda urukundo nk'urwafava kunda ya mpano akankunda bya vrai. Urwo rukundo rubaho. Bamukoreze ko bavuka rimwe. Abakobwa bazima se ko bakunda kwikundira abantu ngo bigize aba bad boy. Urimo kumva? Uzabire uzabyitegereza, uzasanga abakobwa. Iyi koshotera fore rero ubu turi kuvugana. Iyi koshotera fore, iyi ngurube y'ishyamba ubu turi kuvugana ribu amakuru mfite yamukaciye kuko uyu mwana w'umukobwa
akimara gutoroka urugo yahise agenda ajya gutanga ikirego, amakuru ambwira ko yatanze ibimenyetso byose. ufite harimo ibyaha bitatu deje imbere y'amategeko Godfa. Mhm. Harimo icyaha cya mbere ufite ni ugushaka kwica umuntu. Buriya aza kuba yapfuye bari kuvuga ngo kwica umuntu wabigambiriye, kuko gufata imodoka ugafonsa ku muntu deje ubwabyo ni nko kugambirira kumwica. Icyaha cya kabiri sequestration, ubwo mu kinyarwanda ni iki? Gufungirana umuntu atabifite udafite uburenganzira ku ngufu. Icya gatatu ni nko kurema kashi wawe. Icya gatatu ni uguheza umuntu ku nkeke. Ni ukuvuga ngo icyo gihe cyose amakuru ngiye kuvuga ari sensitive, ariko ngiye kuyavuga. Aya makuru ari very sensitive, ariko ngiye kuyavuga. Muzi impamvu uyu musore yakubise uyu mwana akamuca amazuru? Muri kuntega amatwi? Amukubita yamukubise amuca amazuru, hari amagambo yagerekagaho. Tari buvuge, reka nkoresha ijambo rimwe mu magambo adakabije imbere y'abantu 1500 ntashobora kuhavugira, ariko reka nkoresha ijambo ryoroheje, ayandi ntabwo nayavugira aha. Yaravuze ngo ndakwangiriza isura ku buryo nta wundi mugabo uzongera kukubona ngo agukunde. Barwete. Hari amagambo ngiye gusimbuka kuko ntagomba kuyavugira aha. Aramubwira ati dore ko ari cyo mwiratana. Turi kumwe? Arangije aramufata aramuruma, aya n'amenyo ngo yashaka kumuruma deba. Dore ukuntu yagize umwana bro, munyihanganire ndebera ukuntu yagize umwana. Sekana dore finally enough it's enough. Ndebera umwana w'umukobwa dore, ndebera ndebera bro. Reba isura, uyu mwana afite inkovu, reba mani, dore amenyo bro mani, ndebera Muri visage en plus, kugira ngo bizavemo muri visage mon frère. Nukuri kw'Imana. Dore umwana, ndebera agahinda umwana afite mu maso. No. Ndebera agahinda, no. Ndebera agahinda umwana afite mu maso bro. Ndebera agahinda umwana afite mu maso. Mani mufashe kabisa.